hari amafaranga bashobora kubaka ibitaro, amashuri, imihanda cyangwa se gufasha abaturage bari mu kaga ku mugabane wa Afrika. Ariko hari nandi ajya mu biro by'abakora ubuvugizi i Washington DC agamije kugura imyanya, kugera ku bayobozi, guhindura isura y'ubutegetsi, yewe rero no kugeza ubutumwa hafi ya Perezida Donald Trump. Ni nayo mpamvu inkuru tugiye kubagezaho uyu munsi ifite uburemere budasanzwe. Kuri uyu wa gatanu Kanama 2026 ubwo hari ku munsi w'ejo, ikinyamakuru mpuzamahanga Financial Times ni mu nkuru yanditswe na David Piring i Londres mu Bwongereza cyagaragaje uburyo bimwe mu bihugu byo ku mugabane wa Afrika byagiye bikoresha miliyoni nyinshi z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu guha akazi ibigo bifite imikoranire n'abo mu ishyaka ry'abarepublikani cyangwa se wenda abantu bafatwa nk'abegereye Perezida Donald Trump. Nigeria ivugwaho amasezerano yarenga miliyoni 9 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mwaka. Tanzania iravugwaho arenga miliyoni 3 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo ivugwaho amafaranga agera ku bihumbi 100 by'amadolari buri kwezi yishyurwa ibigo bishinzwe kuvuganira icyo gihugu ndetse no kugifasha kugera ku buyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ikibazo gikomeye si amafaranga gusa. Ikibazo nicyo ayo mafaranga abagamije kugura. Ese ni umubano mwiza na Washington? Ese ni uburyo bwo kugera mu matwi ya Perezida Donald Trump? Ese ni ukugerageza guhindura imyumvire y'ubutegetsi bwa Amerika ku ntambara ikomeje mu burasirazuba bwa Kongo, ku Rwanda, kuri AFC/M23 no ku masezerano y'amabuye y'agaciro? Cyangwa se wenda ni uburyo bwo gusimbuza diplomasi isanzwe, ubuvugizi bukorerwa mu biro by'abantu bafite ububasha bwo kugera hafi y'umuryango wa Trump? Ni ku ruhande rwa Kinshasa, amakuru yatanzwe agaragaza ko kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize 2025 ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ngo bwagiye bugirana amasezerano n'ibigo bitandukanye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibigo birimo ikitwa Barad Partners, Earhart, Tana LLC ndetse na Van Batten Montague York. Ibi byose rero ngo bigamije gufasha icyo gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kunoza umubano wayo na Washington, kurengera inyungu zayo muri Kongre, ndavuga mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse no kugeza ubutumwa bw'iyo RDC mu nzego zikomeye z'ubutegetsi bwa Trump. Ni amafaranga yishyurwa mu gihe abaturage benshi bo muri Kongo bakomeje guhura n'intambara, ubukene, ubuhunzi ndetse n'umutekano muke. Ni nayo mpamvu witwa Jeffrey Smith, uyu ni umusesenguzi mpuzamahanga, umwanditsi mu bitangazamakuru bikomeye ndetse akaba n'umushakashatsi ku bibazo bitandukanye byugarije isi, yanenze ayo mahitamo, avuga ko abayobozi bamwe ba Afrika ko bakoresha miliyoni nyinshi z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gushaka kunoza isura yabo i Washington, ni mu gihe abaturage babo bari mu bibazo imbere mu gihugu. Ariko ku rundi ruhande, abafasha ibihugu nk'uko tugiye gukomeza tubigarukaho mu nyandiko nza no gushyira ahangaha imbere yawe, babivuga bakavuga ko ubuvugizi ari igikoresho cyemewe n'amategeko gishobora gufasha za guverinoma kugera ku bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe inzira zisanzwe za diplomasi zitinda cyangwa se wenda ngo zikaba zidakora uko abo bayobozi barimo Perezida Donald Trump, Tinubu ndetse na Samia baba babyifuza. Iyi nyandiko ya Financial Times iragaragaza ko Nigeria yabonye ngo impinduka zihuse mu buryo butigeze butekerezwaho. Igihugu ngo cyari cyaravuzwe mu magambo akakaye na Perezida Donald Trump, ngo ni nyuma noneho cyaje gushimwa ku mugaragaro imbere y'abitabiriye inama y'amasengesho iherutse kubera i Washington DC. Tanzania nayo ngo yashatse guhindura isura yayo imbere y'uwo mugabo Perezida Donald Trump. Naho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko ugiye gukomeza ubikurikira ndetse ni niyo nkuru nyine ibivuga, nza gusoma ijambo kurindi, yashyize imbaraga mu gukorana n'ibigo bifitanye isano n'abegereye Perezida Donald Trump. Ni mu gihe ubutegetsi bwa Amerika ngo bwarimo gushyira igitutu ku bibazo by'umutekano, amasezerano ya Washington, FDR, Rwanda, AFC/M23, yewe rero ngo n'umutungo kamere w'icyo gihugu. Ubundi nari nahisemo gukora isesengura rirerire kuri aya masezerano, nkagaruka ku nyungu z'ayo masezerano, impaka ayo masezerano akomeje kuzamura ndetse n'ingaruka z'ayo masezerano kuri politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi kubera uburemere bw'ibikubiye muri iyi nkuru ya Financial Times ndetse no kuba ibitangazamakuru byinshi hano mu gihugu cy'u Rwanda byakomeje
byakomeje kugenda bigaruka ku duce duto cyane tw'inyandiko. Ngewe nahisemo noneho kubanza kubagezaho inyandiko yose uko yakabaye, nayihinduye mu rurimi rw'ikinyarwanda kandi cyumvikana neza nk'uko benshi mu badukurikira babyifuza, kugira ngo mwiyumvire ubwanyu uko ibihugu bya Afurika birimo gukoresha amafaranga menshi mu gushaka kugera hafi y'ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump. Ibyo mugiye kumva rero ntabwo ari ibitekerezo byanjye, oya, ni nayo mpamvu nahisemo nyine gufata iyo nyandiko yose nkayibashyirira aho ngaho imbere yanyu. Ni amakuru n'ibitekerezo bikubiye nyine mu nkuru ya Financial Times yanditswe na David Pirings, hamwe n'andi makuru ajyanye nyine n'amasezerano y'ubuvugizi yavuzwe ku ruhare ndetse no ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero dutangire iyi nyandiko uko yakabaye, twumve uko igihugu cya Nigeria cyatakaje arenga miliyoni 9 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twumve uko Tanzania yashyizeho arenga miliyoni 3 muri ayo masezerano. Ni mu gihe noneho tugiye no kumva uko Kinshasa noneho yashyizeho amasezerano ahoraho y'ibihumbi birenga 100 by'amadolari buri kwezi. Ni umushahara bageneye abo kwa Trump cyangwa se abamwegereye. Barashaka ko ubutumwa bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bugera ku bayobozi begereye Trump cyangwa se kuri Trump ubwe, ku bantu bo mu muryango wa Trump ndetse no ku nzego zifata ibyemezo ku murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC. Iyi nyandiko kino gitangazamakuru cyayihaye umutwe w'amagambo ugira uti: abakora ubuvugizi i Washington barafasha abayobozi ba Afurika gutambutsa neza ubutumwa bwabo ndetse no kugera ku butegetsi bwa Perezida Donald Trump. Nigeria, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu bya Afurika ngo birimo gukoresha miliyoni z'amadolari y'abanyamerika mu guha akazi ibigo by'ubuvugizi bivugwa ko bifitanye umubano wa hafi n'ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump, kandi hari ibimenyetso byerekana ko hari naho ibyo bigo birimo gutanga koko umusaruro ufatika. Ngo ni mu nama ngarukamwaka cyangwa se nubwo twayita amasengesho ngarukamwaka, nubwo ikiba kigambiriwe atari ugusenga, ugahonda garuka kuri National Prayer Breakfast. N'amasengesho haherutse kubera Washington DC hari ku ya 5 Gashyantare uyu mwaka. Perezida Donald Trump yavuze amagambo atunguranye agaragaza ko ashima Nigeria, igihugu cyo muri Afurika y'Uburengerazuba, ngo nyamara hari hashize amezi 2 gusa ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigabye ibitero muri icyo gihugu. Ubwo yarimo gushakisha Tinubu, ni umugore wa Perezida wa Nigeria akaba n'umuvugabutumwa ni mu rusengero rw'abapentekoste rwo muri Nigeria. Trump ngo yamwise umuntu wubahwa cyane, avuga ko yashimye cyane kuba yarayitabiriye iyo nama cyangwa se ayo masengesho ngarukamwaka. Yanavuze ko ubutegetsi bwe ngo burimo gukorana bya hafi na guverinoma ya Nigeria mu rwego rwo kurwanya iterabwoba n'imitwe y'abahezanguni b'abayisilamu. Aya magambo ya Trump yatunguye benshi cyane kuko yari ahabanye cyane nayo yari yaravuze mu mezi make cyane yari yabanje. Icyo gihe Trump yari yarise Nigeria igihugu ngo cyatezutse cyangwa se igihugu afata nkaho gikomeje korora ibyihebe n'abicanyi, akayishinja gukorana n'iyo mitwe yica abakristo, akayishinja kandi ngo gukorera ibikorwa bibi cyane abakristo. Ni nyuma y'ibyo ku munsi wa Noheli yari yategetse ibitero yise ibisambo by'iterabwoba bya ICC. Iri hinduka rero ry'uburyo Trump yavugaga kuri Nigeria ryabaye ikimenyetso gikomeye cyane cyerekana ko gahunda ya Nigeria yatangiye noneho gutanga umusaruro. Ni gahunda yari yaratangije uwo Tinubu yo gukoresha noneho ibigo by'abanyamerika bigakora ubuvugizi kugira ngo bikosore isura yayo imbere y'ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump, kandi byagaragaje rwose ko amafaranga menshi bari barashoye muri ubwo buvugizi ko yari yatangiye gutanga umusaruro, bijyanye n'ayo magambo meza yo gushimagiza icyo gihugu yavugiwe muri ayo masengesho cyangwa se inama uko wabyita kose, ndavuga National Prayer Breakfast. Kubera impungenge zo kuba Perezida Donald Trump ashobora kurushaho kuyinenga, Nigeria ngo yahisemo gukoresha ikigo cyitwa DCI Group igisinyisha amasezerano akomeye cyane y'agaciro ka miliyoni 9 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mwaka. Akaba ngari amasezerano ahenze kurusha andi yose igihugu cyo ku mugabane wa Afurika kigeze kugirana n'ibigo bikora ubuvugizi kwa Trump.
Kimwe mu byari muri gahunda ya DCI Group ni ugutegura uruzinduko rwa madamu wa perezida wa Nigeria muri Washington mu cyumweru cyabereyemo National Prayer Breakfast, inama ngarukamwaka isanzwe yitabirwa na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nakomeje gukoresha ijambo inama, impamvu nuko ikiba kigambiriwe ahanini ntabwo ari ayo masengesho, na cyane ko akenshi bijyana n'inyungu za politiki. Kuba Donald Trump yaravuze amagambo yo gushimira umugore wa perezida wa Nigeria imbere y'abitabiriye ayo masengesho byafashwe nk'ikintu gikomeye cyane. Hari umwe mu bakurikiranira hafi politiki yo muri Washington wavuze ko ayo magambo Trump yaramaze kuvuga ngo n'ugutangazwa kuko abantu bose nyine ngo bahise bizera ko miliyoni 9 z'amadolari zatangiye gukora akazi. Umwe muri aba basesengu yaragize ati uku rwose ni nko kudutangariza twese isi yose ko miliyoni 9 z'amadolari zatangiye gukora akazi i Washington. Ni mu gihengo cya manda ya kabiri perezida Donald Trump kuri ubu ngubu anariho ibihugu byinshi byo ku mugabane wa Afurika ngo bisanzwe bitari iby'ingenzi kuri gahunda ya diplomasi ya Amerika, kandi bishobora no guhura n'impinduka zitunguranye z'ibyemezo by'ubutegetsi bwa Washington ngo byatangiye gukoresha amafaranga menshi bigaha akazi ibigo bikora ubuvugizi bifitanye isano n'amashyaka ari ku butegetsi, ubwo ho ndavuga wa Republikani, kandi bikavugwa ko bifite uburyo bwo kugera ku bayobozi bari hafi ya Trump, kubera ko inzira zisanzwe za diplomasi ngo zagendaga zirushaho kugorana. Ibihugu birimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Somaliland ndetse na Zimbabwe ngo byahisemo kwifashisha ibi bigo kugira ngo ubutumwa bwabyo bugere ku bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuhu Labadu, uyu ni umujyanama wa perezida wa Nigeria ushinzwe umutekano w'ibihugu, niwe ngo wayoboye gahunda yo gushaka DCI Group, ni cya kigo basinyanye amasezerano abinyujije mu kigo cy'amategeko cyitwa Asta Rigo giherutse ngo kwandikwa muri Nigeria. Yahisemo ngo gukorana kandi n'ikigo cy'ubuvugizi kizwiho kuba gifitanye umubano ukomeye cyane n'ubutegetsi bwa perezida Donald Trump. Ni mu bantu DCI Group yakoresheje mu kugerageza guhindura isura ya Nigeria imbere ya perezida Donald Trump ngo ni kubirebana n'ibirego by'uko igihugu gikandamiza abakristo. Harimo ngo witwa Roger Stones, uyu ni umwe mu bajyanama bazwi cyane muri politiki ya Amerika, kandi ngamaze igihe kinini cyane ari inshuti ya perezida Donald Trump, nk'uko bigaragazwa n'inyandiko zitangwa hakurikijwe itegeko rya Foreign Agent Registration Act cyangwa se FARA. Roger Stone ngo yari umwe mu bagombaga gufasha cyangwa se kwifashishwa muri uwo mushinga wa Tinubu. Stone ngo yigeze guhabwa imbabazi na perezida Donald Trump mu mwaka wa 2020 ni nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kubangamira iperereza rya Kongere ya Amerika ryakorwaga ku birego byo kwivanga ku Burusiya mu matora ya perezida Donald Trump. Philip Van Neika, uyu nawe ngo n'umwe mu bayobozi bakomeye cyane b'ikigo gisesengura ibyago bya politiki cyitwa Karaba Africa, kikaba gifite icyicaro i Washington DC, yavuze ko uburyo ubu butegetsi ngo bukorana ngo biratuma bishoboka rwose kongera inzego za perezida Donald Trump mu gukomeza kugaya abanyafrika, kandi ngo bishoboka kurenga inzego zisanzwe nka Kongere n'izindi nzira za diplomasi bakaba bagera kuri uwo Trump. We yaragize ati urebye uko ubutegetsi bukora ngo ushobora noneho no kurenga Kongere n'izindi nzego zose ako kanya ugahita ugera ku mukuru w'igihugu. Bityo rero gukoresha miliyoni 9 z'amadolari ngo bishobora kuba bifite agaciro gakomeye cyane kurenza uko abantu babitekereza. Ni ku ruhande rwa White House, umuvugizi wayo Anna Kuri yavuze ko perezida Trump yazamuye umubano wa Amerika n'ibihugu bya Afurika mu buryo butigeze bubaho kuva kera. Yongeyeho ko ibyo bituruka ku bushobozi ngo bwa perezida Trump bwo kongera imbaraga za Amerika ku rwego mpuzamahanga, ngo ntabwo ari ukubera ibikorwa by'abakora ubuvugizi cyangwa se wenda izindi mbaraga zituruka ku ruhande. Nigeria nkibutsa ko ifite abaturage barenga miliyoni 242, kandi abaturage bayo bafite abakristo cyangwa se muri abo benshi ni abakristo, abandi ariko nanone bakaba abayisilamu. Nuhu Labadu uyu ngashinzwe umutekano w'igihugu kimwe rero
n'abamubanjirije ngo ntiyabashije gukemura burundu ikibazo cy'umutekano cyangwa se ibibazo by'umutekano bikorwa n'imitwe y'iterabwoba y'abahezanguni b'abayisilamu, amakimbirane hagati y'aborozi n'abahinzi ndetse n'ubwiyongereye ngo bw'ibishimusi bikorwa ku rwego runini. Ibi byose ntabwo yabashije kubikemura nk'umuyobozi. Hari umwe ngo mu bakurikiranira hafi politiki yo muri Washington wavuze ko Libadu ashobora kuba noneho ngo yarabaye umuhanga mu kunoza isura ya guverinoma kurusha uko yabaye umuhanga mu gukemura ibibazo by'umutekano imbere mu gihugu. Uyu muntu yavuze ko Libadu ngo yarazi neza ko adashobora kongera kubaka icyizere cya Nigeria muri Washington anyuze mu nzira zisanzwe za diplomasi. Amasezerano ya Nigeria ndetse na DCI Group, kimwe mu bigo bikomeye cyane by'ubuvugizi muri Washington ndetse kikaba gifite n'abakiriya barimo ubutegetsi bwa gisirikare bwa Myanmar, ngo yakomeje guteza impaka imbere muri Nigeria. Abadepite bo mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ngo babajije aho ayo mafaranga yo kwishyura ayo masezerano yaturutse. Nuhu Libadu akaba ngatarasubije ibibazo yarabajijwe n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo n'iki ngiki cyanditse iyi nkuru Financial Times ndetse n'imbere y'abadepite, ngo ntabwo yabashije gusobanura aho ayo mafaranga yaturutse. Hari uwitwa Bolaji Abdullahi, uyu ni umwe rero mu bayobozi bakuru b'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri African Democratic Congress, yavuze ko ayo masezerano ya miliyoni 9 z'amadolari ngo ni igikorwa giteye isoni cyane ku gihugu nka Nigeria. Yongeyeho ko guverinoma ya Nigeria irimo kugerageza gusukura isura yayo mu mahanga, aho gukemura ibibazo bikomeje kwiyongera imbere mu gihugu birimo umutekano n'ubukungu imbere mu gihugu. Whitney uyu nawe yahoze ngari uwungirije umunyamabanga wa leta ya Amerika ushinzwe Afrika, yavuze ko ibihugu byinshi bya Afrika ngo aho kugira ngo bikemure ibibazo byakomeje kwishingikiriza cyane ku bigo bikora ubuvugizi kandi byakagombye ahubwo gushora imbaraga mu kubaka no kunoza serivisi zabyo za diplomasi. Igihe Donald Trump yahinduraga imvugo ye kuri Nigeria mu nama cyangwa se mu masengesho ya National Prayer Breakfast, Perezida Bola Tinubu wari umaze hafi imyaka 3 ku butegetsi ngo yari atararangiza gushyiraho ambasaderi wa Nigeria i Washington. Ibyo byatumye igice kinini cy'imirimo ya diplomasi hagati ya Nigeria na Amerika gikorwa noneho na DCI Group, ubwo ndavuga cya kigo nyine ndetse n'ibindi bigo by'ubuvugizi byahawe akazi na Nigeria birimo nk'ikigo cyo muri Washington cyitwa BGR. Abakurikiranira hafi ikibazo bakavuga ko kuba Reni Tinubu azwi nk'umukristo kandi akaba afite amateka akomeye cyane mu bikorwa by'iyobokamana ngo byatumye afatwa nk'umuntu ukwiriye gutanga noneho ubutumwa ku buyobozi bwa Perezida Donald Trump. Igitekerezo cyari uko nubwo Nigeria gihanganye n'iterabwoba ry'imitwe y'abahezanguni b'abayisilamu, bitavuze ko guverinoma ya Tinubu n'uyu mugabo ngo bifitanye uruhare cyangwa se bifite aho bihurira. Ni mu minsi ibanzirizwa ry'ayo masengesho ya National Prayer Breakfast, nk'uko umuntu wari hafi yakomeje abisobanura neza gahunda yayo nyine, yakomeje abisobanura kino gitangazamakuru ngo DCI Group yateguriye umugore wa perezida wa Nigeria ibiganiro n'abantu bafite ijambo rikomeye cyane mu itsinda ry'abakristo baba evangelical bashyigikira ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump. Ni muri abo ngo harimo uwitwa Paula White Gain, uyu ni umuvugabutumwa wa televiziyo akaba kandi n'umujyanama wa Perezida Donald Trump mu bijyanye n'iyobokamana. Obre uyu nanone ngo numwe mu bashinzwe Africa Export Network, ikigo cyo muri Washington gihuza abashoramari bashobora guhura n'ibibazo bitandukanye ku mugabane wa Afrika mu gihe bashora imari, ariko nanone ngo iki kigo kikaba gikora ahanini bijyanye no gushora imari ku mugabane wa Afrika n'inzobere. Yavuze ko ibikorwa by'ubuvugizi ngo bikunze kuvugwa nabi kurusha uko bikorwa cyangwa se uko byagakwiriye. Yavuze ko ibyo bikorwa ngo biba byagenzuwe neza n'amategeko kandi ko ari uburyo bwiza bwo gufasha za guverinoma n'amahanga kuba baganira n'ubuyobozi bwa Washington. Yanavuze ko bifasha kandi abadepite n'abasenateri ba Amerika gusobanukirwa neza ibibazo bikomeye cyane kandi bigoye nk'imiterere y'umutekano, urugero muri Nigeria.
Uyu Harbi yakomeje agira ati bigira uruhare rukomeye cyane muri diplomasi yacu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo imikorere y'ibyo bigo iba igoye kandi inavanze cyane. Naho rero dukomereje kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nayo ngo yatanze akazi ku bigo byinshi cyane bikora ubuvugizi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni muri ibyo harimo amasezerano bagiranye n'icyitwa Birad, ni ikigo gifite icyicaro muri Leta ya Florida cyashinzwe na Brian Birad. Uyu rero ngo numwe mu bantu ngo bakomeye cyane bakusanyije amafaranga yo gushyigikira ibikorwa byo kwiyamamaza kwa Perezida Donald Trump mu matora yo mu mwaka wa 2024. Kimwe na Nigeria, Kinshasa nayo ngo yazamuye uburyo bugaragara bufatika kandi ku mubano wayo n'ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump. Nk'ubwo ngubwo muri Gicurasi ngo ubutegetsi bwa Trump bwafatiye u Rwanda ibihano, ni mu gihe ubwo butegetsi utitaye kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ni mu gihe kandi uwafitanye amakimbirane n'igihugu cy'u Rwanda kandi ngo bwanashyize imbaraga nyinshi cyane mu gushaka amasezerano ajyanye n'amabuye y'agaciro muri icyo gihugu cyo muri Afrika yo hagati n'uburasirazuba. Ni mu kwezi gushize kandi guverinoma ya Tanzania ngo yasinyanye na BGR amasezerano y'umwaka umwe afite agaciro ka miliyoni 3 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuyobozi mukuru wa BGR David Abani yagize uruhare rukomeye cyane mu kuyobora ibikorwa byo kwiyamamaza kwa Perezida Donald Trump mu mwaka wa 2016. Tanzania ngo yashatse kongera kunoza isura yayo muri Washington, ni nyuma y'uko inzego z'umutekano zayo zirasiye abantu magana mu gihe cy'amatora ya perezida aherutse kuba. Nk'uko guverinoma ya Nigeria n'abantu benshi cyane bakurikiranira hafi politiki yo muri Washington babivuga, ng'igitekerezo cy'uko muri Nigeria hari jenoside yakorerwaga abakristo ngo cyabanje gukwirakwizwa nk'ikindi kigo kindi cy'ubuvugizi cyo muri Amerika. Uwitwa Arias uyu ngo numwe kandi mu bakoze ibikorwa bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe ngo yakoreraga ikitwa Moran Global Strategies, yabwiye The Financial Times ko yashakaga kurengera inyungu z'umukiriya we. Itsinda ry'abanyanigeria ngo bari mu buhungiro bashaka ubwigenge bw'agace ka Biafra gatuwe cyane ahanini n'abakristo. Yavuze ko yakoresheje inkuru ishingiye ku kuvuga ko abakristo bakomeje gukandamizwa. Bivuze ko rero ibyo twakomeje kubona muri Nigeria noneho bizamurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahanini n'ubundi byari byarazamuwe n'aba bavugizi. Van Niyerika uyu n'uwo muri Karaba Africa yavuze ko icyo gitekerezo ngo kinjiye cyane mu bitekerezo by'abakristo bari muri Kongre ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaragize ati hari umuntu wabishyize mu matwi ya Trump, nawe abona ko ari uburyo nyine bwo gukurura ndetse no gushimisha abakristo bari bamushyigikiye. Imbaraga za DCI rero ngo zafashije mu guhindura iyo myumvire, zituma umubano hagati ya Amerika na Nigeria uhinduka ku kigero cyo hejuru. DCI ngo yanze gutanga ibiganiro bisobanura ingamba bakoresheje, ariko bakerekana uburyo urubuga rwa internet rwitwa securenigeria.com ngo bakomeje gukoresha mu kugaragaza ibikorwa guverinoma ya Abuja ivuga ko ikora mu guhangana n'ibibazo by'umutekano. Guverinoma ya Abuja yihutiye gusobanura ibitero Amerika yagabye mu majyaruguru ya Nigeria ku munsi wa Noheli, ibifata nk'igitero cyagabwe ku gihugu cyigenga, ahubwo ngo Nigeria ibivuga nk'igikorwa cya gisirikare cyari gihuriweho n'ibihugu byombi. Ibyo byose rero ngo byakozwe mu rwego rwo kugira ngo Tinubu akomeze kwihuza no kwegera Perezida Donald Trump. Kuva icyo gihe rero ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zohereje muri Nigeria ibyo bise ibikoresho bya gisirikare by'ingenzi ku bufatanye cyangwa se ku bafatanyabikorwa b'abanyanigeria. Ibyo bikoresho ngo birimo gufasha mu buryo bujyana n'intwaro, kandi ngo bijyana nuko bifite agaciro kanini cyane karenga miliyari y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bikoresho ngo birimo indege z'intambara zo mu bwoko bwa kajugujugu 12 zakozwe na Berry Textron, ziteganyijwe koherezwa muri Nigeria bitarenze umwaka wa 2028. Amerika yanohereje kandi abajyanama ba gisirikare 200 muri Nigeria kugira ngo bazafashe ingabo z'icyo gihugu mu gukusanya amakuru y'ubutasi ndetse no mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba. Ni muri Gicurasi mu kindi gikorwa cyagaragajwe nk'icyari gihuriweho n'ibihugu byombi, ingabo za Amerika n'iza Nigeria ngo bishe Abu Billah,
uyu ngo ni umuntu Donald Trump yavuze ko yari uwa kabiri mu buyobozi bukuru bwa ICC ku rwego rw'isi, ariko ntabwo ibintu byose byagenze uko Nigeria yabyifuzaga. Ni muri Nyakanga inteko ishinga amategeko ya Amerika yemeje ivugurura risaba ko inkunga yose igenerwa Nigeria ihagarikwa kugeza igihe icyo gihugu gifatiye ingamba zifatika zo guhagarika icyo inyandiko ngo yise iyicwa ry'abakristo. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Amerika icyo gihe yaragize iti Nigeria igomba gukomeza guharanira umutekano, kurinda abaturage ndetse no kubahiriza amategeko ku bakristo ndetse no kurengera ubwisanzure bw'iyobokamana mu gihugu hose. Nubwo bimeze bityo ngo kubirebana n'ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump, benshi ngo bafata Nigeria nk'igihugu cyabashije guhindura mu buryo bukomeye cyane umubano wacyo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwe mu bahoze ari abayobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko Nigeria yavuye mu bihe by'ibitero ikaza kugera ku kigero gifatika, cyangwa se yavuye muri ibyo bihe by'ibitero bikomeye igera ku bikorwa bya gisirikare bihuriweho na Amerika ni nyuma y'ukwezi kumwe gusa, hanyuma bagera kandi no ku rwego umubano uriho uyu munsi kuri ubu ngubu ufatwa nk'umubano mwiza. Kino gitangazamakuru cyasoje inyandiko yacyo kigira kiti ibintu nk'ibi ngibi ntibisanzwe bihinduka vuba bene aka kageni.